what to say maame no nkambo mu sese yete ase a na ya adomara kwa enti yempagya yensa emfa yeye ema otwediampo nyankopon na enkwa ehye ne nsa no onyame nhira wate ene de bebia ogina bi a ohemie no ma akwa aba ede aba Adom TV enkranhye dwumadie weso osomfo Apostle Dr. Nite Kutego enam tidwam ene so me sa ba hobium se onipa nya wonam bia nya woye bia ebe no abraba wobo ebe no apom nenu awade no sikasem adesua the hiada e abrabom. We all will face our moments of adversities. We all will come face to face with setbacks. If your mind team crash, you do setback. It be friend a crisis. It be friend economic problem. So that betu ni dimbiano the hiada edema. Na ebana sana to be obu hanu atwa asu. Me we nisio. So many unanswered questions and so much troubles. Yana the hiada no bre and the joy na ofri asemba kuma na akofufuru mu krachi bia wonye bone kura ye de asem to no so emekoda afiase ho no ye che ne bono pa mo no se abrim no na wonye bone eni fi afiase ba so busu atu na jaja mu e no nam kwan so da bus stop da kro da bus stop na obi se awia na de ye san chi ne biom any prison to abrabo sa na tie obi de sa no okọ no apie na wo de make u prison enye nsam ana ankafo u prison enye kumase medium prisons u prison e wadwen so enema wo ka kire wo no enama apinidie no adoso enema wo ka kire wadwen proso no enama oya no adoso ye de yewo ye ka kire wo wanya nanso nyoma wo dwene ho no akenya sa tenkafi no e masemre wo twa wani ehwe ba bia asa nije de aparo your life that don't make any sense wabra ba asem faso bi ani so sabe ubisa ho sa adin say me koso atranse sa asem na misa ho biom da se ofi o ha ba kumu a na aka so foforo mu se ofri we mu a na foforo so abeto utifie wo so I am single me ware ba me wato me ko ware de Yesu wawu aware obi aware ya obo ose no wo de ware e masebre wusu woti ase wo se me ko school akopa bodu ni krata wawie mfie nsia na mfie du adwuma wonya bi sabe wonane waja na hwewo krachi na babawa nye sa na Yakobon bo wo empani se wonane waja ebehwewo na wo so ada na wani abehwewo mkosi mra wonse betutu na mra wo ma me no papa sie tutu so ogusu hwewo aden wo baye den wa brabum sa na ubisa ho ya na watu hudni adwa pede na empo festus abebrese nye sa na efre wo enye sa na efre wo sa di no enye to ho da emu se sohwe beba emu se de hia da beba emu se ahunyahia beba eno nkire se wabra aboto atwa se ba ne sa na wontimi na ero ne kwa wontimi ni enamfo kwa fo ho a wo fiu se watie wasam na abre watu sa anyum na ye bre o ye bia watu nyum na mo abre me kai se krachi bi ena oyare koda hospital first day na busuafo atu something, second day, third day, 1 week afonya wa man doctor say nye yi say abre no bia assign na ato no Nyankopon e ba no sa na nya make ne say gitumu say the abano no accept the reality. When you face bad times, when you face bad moments, it's easy to waste a lot of time thinking like, oh, atumi atumi, this shouldn't happen to me. I don't know, but say, you see, only ni say at all, but jitumu say enyaba. In moments of crisis, it's not a time to waste your resources and energy worrying about whether it is not fair or not. Ebana say anya Africa say, we dey enye, dey atumi enye, just accept say enyaba. Nia oyoye, nia wanyo, di obi yoye, di obi anyo, di koba ye, di ama enyaba dada. When you do tibenum, accept the situation and name it as it is. Not to need ni. Ehina medru we. Eyo hia. Eya de. Eyo bre. Eyo nkugo to need ni. Now, after naming it, you don't have to agree with it. But what it means is that you are accepting your situation so that you can find the knowledge to change it. Ujitumu eyo hia. Eya de. Eyo nkugo. Eyo bre. Eya wari asay.
ade a mesua enko metim adwuma amayawa nso yemo maba so mesika nsumie sabi mintimi nkura sika. Name your situation and then move on by finding how you can manage it. Until you accept it, you're not going to help manage it. Etijitum se bebe adu na enye jitum se atome enko yie jitum se ma wade me wade se be mano kasa enye se be mani ye a me na edi enye na akasa nti de na metumi ayo me ne ye me kasa na se me sakra mu we ya brante ye tu aka da baji u penalty se dwase na oye show hey man come take one quarter yeah man come take one bottle wona oyo bosum bedu na ntimi service kana abobosa na akoto beans gobe na ofiri yes na ebo wo se ohunu se suba na wonam so no sansa nom no sa afeku bo no ene se be hu ba na wo no ene ma wo sekasa na afi wo free gobe otiwe wadwuma mu gobe ra no hu na odonje koko kura odonje koko ra ade bone be ne ye de bo wo esan suba bi a wonam nti esan ne ye nti wuti dwum se me ade a me ye na enko ye se me jai feku bofun na me jai subanfun na sabe boso me so a mitimi de kapre etu baabi na mpo eka me de nyina metua empane se wodi obi ka na da nakoa de sa kara no hu bi sura no doje wo ya nakoa me kai sa na me ko school kanesha wodo mo baabi na ma me bi ton beans e na banchi na me akwara ketekete na ya ma break na me de break na ko huru plate mu na mo bi adi me de adwuma na ko ya ya me nya bi de na sika nkura me enti ya ma break pe na me dimnika makokoro plate mu na manya beans ni bi adi me de osompa epa aduane edi wahunu bad ene manyini magya sa suba no na me yadumaden kakasapa e de pani ameya adominti sana brabote e ba bia waduru no enye ho na abetena se de tie bia be sore afri mu se me kan se ni te kohwe wo de wunim ma men kan che bia yes TV Africa da no wo no na ho oye eating sport na kanesha wodo ma schools no yama breaker ho na nyina abebe didi ibedo na ma me na ye beans no wani abanchi ne rokono ka ho na me se davi mabo na me dagudie na me ru plate mu na manfo esre me na wa ma me bi na abobi ama me na di ma me mafo ahye ba kwatra classroom ba sua de ahunade ene me ne osum a me sha ase som ye da hia dam no manhwe sabi ohia atome manhwe se sika me ni bi antwedwa so manhwe se be ebi didi na me de me di hia me hwe ne ese me yo me gitu mu se me ni bi de na de na ese me yo ese me som ma me na oyaduane no na me be adi ya menhwe de awo famu no tunidini se enko yie na de na meye na mabrabo akoyie enhwe wade na atete pansam no emmosobo ena mi kunu anye ena me redio ni suba eye oni suba eye mate na oni suba no tunidini e be ma asabi oni suban ena oba oni suban de na yebetimi ayo ya sakra suba mu se o sakra o suba mu no wona ye mu a wabrabo mu so be sakra ame nas ma men shawo ne shawo ma se bebe waduru no nye sa na ebe frɛ wo udin besesa efiri chenako aha ena meja wo na mede na ase ama Adom TV adwuma ko fro nyina Thomas ama ena Priscilla ne worker ampadu na men na Festus ena Gifty o se efre no baby elephant waji din natum ena Osmosis me da mo nyina ase wa wonya amrehwe me de oni onyame